Nag an o kouplat. Di ez eve d'an dud ijin an peg enster da hel beon at kaout ar garante l'er zo. Bon, ni elan da force penance ne ket diez. Heureusement, a reom kenet rezan. Digarezit. A chaos. Théophile Kéré zo bet kaset d'an hospital. Hag evan sanset da ater sinon a vin ma barden, tu devras a pop venut. Peus ket mes leur reportage di ben stad mantrus an hospital Wervo. Bet zo kouzra fenze. Ne ket ur micro zo pour men gannor, eh? Me ben veg, Teul son nou rezon. Ah. Oui, gavedin e war laboral vid a radio. Ne, hui a zavar gouleno a me respond a pez meus ran. Ya, tres. O kwerion edor. Ah, ma gwirion e. A man e manket a respond ganin ar gwir meus kaout ur joker, pe... Pe jamais respond. Aliez a war an an respond a gont a pez ave tavet gant an dut. Ur square. Goulor an puor, tabel er mor o vant, a peseau Michel zo gannor. Ok. Endao. Yann Baul e ma anno ton deus landeda a govon da... Naket! Na gonti ket peseurt dentad rit gant flapakar hiou, ne ket deus an draez o koz. En roli ar an tut hag a war davat, peseurt dentad avek emere gante. A perag e a bouezde, mont betek pen. Ok. He a bouez din mont betek pen an en, kuit da jombout. Pe ma karit a bouez din chombout, kuit da vont betek pen an en. Ouais, de denuzé. Setu meg an Yann Baul, yebe vitu da vro. On den, ur gwoaz, ar c'hell bean, ur vaouez evel ar real, evel don, ur bout bew, boutin a divoaz war an dro. Kent an goulen, perag. Perag landeda. Landeda zo vel bouton de kov ma bet diabars. Stag an outan vel ur vrenigen di enquête. Di enquête. Abad be an refetisme, mostra. Hag ur vro virion ave fait deus broleon? Ha pa ve moug e di galon da yebe. Hal fe kaout repu enni? Mateze, piwar. Ar penou lart! De blair e redman pa tekudeno gant de vaz. Dan Arabi, blam de bet. Bugur an Arabi zaoudit.